ایوارا و بخیر گلی گهدار و تماشاوان نیجای چارپل مدیایی. ایرو آنگو پنجه تیرمه سالوگرا شهادتا سروک پارتیا دموکراتا کردستان ترکیه اوقات فایق بوجاق. بری نها به 6 سالی. ده 4 تیرمه 1966 ده انجام کمپل یک دولت اوقات فایق بوجاق هات بریندار کرن و ده 5 تیرمه 1966 ده هات شهید کرن. به مناسبتی ایرو جعالی مالباتان نمر فایق بوجاق و به بشتاریا گلک نونرین پارتین سیاسی دزگهین سویل روشنبیر ولاد پاریز و کسایتین سیاسی لسویرگی لسرگورا رحمتی فایق بوجاق بیرانین پیکات دوی بیرانینه ده هر دو میوانین ما که شاکر و که سرتاجی بشتاری وی ببون از باورم دننا پیواجویا برنامه ده او دکارن هنه کی بحثا ایروژی بکن. ده برنامه ایشویا تایبتی جی امه ده بخوازم بکرتایی لسر جیانا نمر فایق بوجاق و خباتی نونوی سیاسی جواکی کلتری هر وها رولاوی یا تایبتی ده دامزراندنا پارتیا دموکراتا کردستان ترکیه در راوستن اگر وقت تیری بکه ام ده بخوازن هنه کی بحثا هلبسوانیا اوقات فایق بوجاق و هلبستین ویجی بکن. دوی از ده دسپی که دیش بیجم که ده برنامه واها دواره وقت ده سینوردار ده ام ده نکاربم برفرهی و هرگلی لسر جیان و خباتان سیاسیین اوقات فایق بوجاق راوستن. لی از هیویدارم که اف برنامه ببه دسپیکا گلک برنامه لیکولین و خباتین اکادمیک ین لسر جیان و خباتان گوربهشت اوقات فایق بوجاق. بری هم دست به برنامه بکن از دخوازم به مناسبتا نمر اوقات فایق بوجاق و همو شهید و پاکروان کردستان برریزداری به بیر بینم او ده هر دلی مده دنم تکوشیناش با ولاته کی سر بخواه ملته کی آزاد و جواته که دموکراتیک ده بجین. نهاجی از دخوازم خیرهاتن گرم لمیوان خوین هجا سیدای شاکر پیز دمر و که سرطات بوجا بکم. از پاسیاوان دکم کو بشتاری به برنامه ببونن. من گله که بخیراتن هر دو رئیس دارم. مرحبا ایوار باش. مرحبا ایوار باش شبا. اگر حوالن ما ین رجی آماده بن ام دخوازم برنامه خواه بدنگین نمر اوقات فایق بوجاق و به هلبست کوی دست به برنامه خواه بکن. اگر رژیم آماده به بخیره خواه برا بویا دست پی بکن. یا یه رجیه نه آماده بود یا جی دنگه ما باش نبیستن. حتی او دنگ به حاضر کردن از دخوازم که شاکر پیش دمر دست بی بکم. گلو جنابه و جارا پیشین ناوه اوقات فایق بوجاق چاوا بیست و هفدو چاوا ناس کرد که شاکر. بني جارا پیشین کو مناوه فایق بوجاق رحمتی بیست وقتی کو سرگونا شیخ و آقای کردان شیبو و پنج حبل مالاتی وان يعني مسألة وان دركت ويشاخي منه وكرياني اسبي حسيام پشتی هنگیجی یعنی ایدی دوان روژا ده دوان زمان ده ایوی یعنی بروانی حق و حقوق کرده دکرا و جیش یعنی دولتی رجی اوت کرد قصوری وانو و نخنجی وانو و حقسزی وانو و تشتی وانو کرد تانیا زمان
دوی ناویده شخص سال 6 اوه که یعنی 27 بولانا سال 6 مثلا انقلابی که عسکری آتش کردن پشتی به تکشی دست بکردن یعنی شیخ و آقای کردا سرگون کردن دوی ناویده یعنی کوان اولی کرد پاراستا و سروی مسئله اولی کرد یعنی دستکینه زیده وای خوجا خوب پشتی هنگیشی او بدیع زمان وقتی آتا او دیساد عینی ساله ده آتا عرفای او میوانداریا ویشی دیساد اوی او کرد یعنی پیکانی و خدمت وای خوجا رحمتی کرد و دوست دوی هبون یعنی حواله می استقرابشی بون پستخانه ده دوست کیوی هبو اوجی نورجی بود اوی روزی جمره گوت تو فای خوجا خناس کیت من گوت ولا از نابی گرک من بیسیه فقط من ندیتیه جمره گوت اوه گو بدیع زمان وقتی آتیه لی او کریه هم بیس کریه و گوی ویده تشتی گوتیه بلان يعني حفا علامة حميد ويدا تشتي قوت پشتی وقتی کو رحمتی فایق شستو پنجاد کتا پارتی و سرو که ما میجره پرس کرم گوت محمد دروجان و خلق حیلوانی بو مرد گوش مرا شتکی وا گوت گو بله گوت من هم بیس کر و گوی مده گو داویا ظالمان آتیه داویا ظلمی آتیه مزگینیا ملته و اینجا من اوی یعنی دوی خصوصی ده یعنی هم شیخا و آقا و فلانا و بیوانا و کرد و کردستانی و حقوق کرده یعنی تپارزه جاله که دی بشی بدیع زمان بتنه نایله یعنی بدیع زمان ملا سعید کردیه ملا سعید نورسینی نه ملا سعید کردیه و اوشی بوی شکلی او دیگه جمله منجا وقتی که بو سرو کمه ما پرس کرد جمله گو راسته و او راسته جی یعنی دلم پی خوش کرد یعنی راستی و جغیری ویشی اوه یعنی اوه ویده یعنی حقی ویده گرک تشتی باش هاتنه او کرد و اوان 6 ساله جی فایق بوجاک بحقزی و بظلمی شهید کردن دوی 6 ساله آنکه ده و دیتنا من ده دناوا ولات کرده ده انسانی که کوجه خایل نبی و انسانی که کوجه را دوانه که و انسانی که کوجه حزنه که تنانه چونکه او مسیونه که مازن مسیونه وی گرام بو و او ویجی یعنی حسکرین هایی هبو و کس قصورک جی جیره اونا که یعنی شپایی خوجا خرس کسی قصورک که وینه بود که وقتی که حاکم وجه پشتی اینگه شخمه اوی کتابه سرحجی خواند یعنی حاکم یعنی کتابه بنابه اوی حاکم فایق خوجا اوه ناوی حاکم فایق خوجا یعنی فایق خوجا حاکم یعنی چطه که وصایت تخمینه بده ناوی Türkiye Kürt hakim Faik Bucak'ın yaşamı. حاکم حاکم اینجا یعنی اوه خدا طلبیتیا خدا یه وقتی طلبه و شوی اوه دیجله اوه بکرنه طلبه یوردی İdame dur serwana bisekinin. yani جوی گاوه و حتی قواتیه و کرجیت خدمتا کرداده و خدای رحمه خواهی که جیویشی نتوش Gelek spas seyda. Nahacı duhazım ve garım cem meyvane xoydin keke sertaş. Keke sertaş galo cenabê we dikarib kurtayî behsa zaroktiya xwe û kekê Faîq Bucak bike. Pêwendiyê wî wek bi zarokên wî çawa bû, bi malbatan wî çawa bû. Min hinekî vî warî dikanin me serwext bikin. بله نها باورم سر فايق بوجاك ده دما قيامة شخصية تنديدا
دو خالی دیا باوی من هاتیه داوا کرد وی دمی دا دیاوی گلک جاوه چوی دیار بکر و خستیه که دو خالی خواه کو جه منطقه اوی بو کختا بو کولک و جه عشیری مدیسیان و لقبیله افندیا شکری آغا و نوری آغا خواستی که والان او بکه یعنی او بکه آزاد بکه بوی زیجی لگل خوب بگه گلک جاوه چوی پیوندی چکی آخر پیوندی اوی سرنه کتیه و حدو خالی وی هاتنه خالی وی هاتیه دالوا کرد وی دمی دا دیا فایق بوجاق جالی جندرمان هاتیه کتک کرد فلقا کرد او بیا تیسیره کی گلک مزل لسر فایق بوجاق که جبکو وکی حموز آگو کن وانا جی دیا خو گلک حس کرده و او ظلم جندرمان لسر دیاوی جبکو دیاوی پیشتی وی بویا سه حتى نكالبو بمشى جبكو نيجي ويميا او طبي زاروكيا ويدا قالك تيسيري كي مازن كيريا سيبي وفايق بوجاك لقنت مازن بويا وبشتا او بيا بشتا شوية مكتبي لسويري خانديا بشتا لدياربكر وبشتا جي سلقون بيا شوية اوي شوية مالاتي ولمالات يجي او خلاص كيريا ليسا خلاص كيريا بشتاجي زوجي وبابي ويجا قلت لك تزوجي حق تتنيت هاي مكتبي او شي ما قلت لي بابي قبولنا كيريا واللي قال ديامة دن كيريا وراوية شوي اسطنبولي وشا صار لي حقوق خندية وشا حقوق خلاص كيريا زبريا هاتية اوي زبريا هاتية سواريكي نابي ما بينا دا تشتكي قالك بالكش اوه وي دمي دا سواريكي دا قالك انسان يعني بيكاتين لكردستان بيكشتيش هبو وي دمي سورياني هبون ألباني هبون او إيزيدي هبون بيكاتين دن هبو وي دمي دا بيوندي فايق بوجاق لقالوان قالك بلند بويا قالك خوش بويا متى مدقوت demek ki pişti damazrandana devleti İsrail evi cüvi kulli süvere gibi hatına malawa anvi demi babimin lebi buya le İstanbul'e buya gotena mahatına xateş faik bek bukhazın jubeku devleti meçi buya em diçin xateri ve jera bejin em daxwazikin rojeki bela bu faik bejin devleti vanji çi ve vanajı nabi اويدا نبي زلميدا ان شاء الله روشكي خلاص تبت يعني ناوزا تياويدا قال لك او تشتغل شويه وبشترا بالتايبتي جنابي توي از خازم بيشكن باسمك او تشتاني تبع ميدور السر بسكن باشا بو بيوندي ما قال لك خوش بو بابي من انساني كي قال لك ديمقراط بو هم بري زاروكين خا وبالتايبتي خوش كامنا امسي خوش كما بو يكشي ما مزنتو بو جماعه حميان شوناوان تایبت بود گله قیمت داوان بابی مدگوت پیوسته قیزا منن حبو بخینن حتی مکتب بلند و الوازتشی خلاص بکن جبركو جبو خلاص كنا ولات ما احتياجي ما كردا اوي راهية دايكن زانا دايكن پروردكري هي جبركو او تش دبك ما خلاص بك adın diyame lumal ev bu yani vekya bejin melike bu kestik hani bu hem de dijivik teştik bu gotana sevi meselede gelek ev bu hasas bu o gelek kıymetli da cima bu yani cima ve got gerek em zamanı ki biyanici hinbet yani zamanı Avrupa'yı bu işi mahmuyan şant mektebin evi mektebin ku kolej o mektebin vaki osa ku em zamanı biyani hinbet o bu yekiji mesela Salah Hazar nesede şeşli dünyada hoşkama mezin zozan şant payisi videmi da yani kes kıyza khonda şant payis o yani velateki Avrupa'yı ku bida khonda bu yeki askarın bejim
yani jimera usa perverde kiribu ku em zanibun yek لمال تشتان كو ام دبيبن او لمال دمينه للدربا ام كثيرة تشتك نابيشن دو حمو حبالين بابي ما ابي ما امي جرك جوان ريز بكن ديتنا وان تشيب بلا ببا اوانان حمو ابي منا مثلا از بيجم جاري كتيبي من السيزة صاليبهم مام تانخ اكينجي او هاتم مالما Canı bildirim. Veri. Hatım bağlama o mecmen pesi gotin faik beydukuya em işçi partisi hatıra. Tabi işçi partisi gotin az hoşam mı deçu. Mugo babi minnerle mağla. İvari babi min hat. Mugo ilo du kes işçi partisi hatım pasa tekerin. Gotin ki bu? Mugo yek mam tarıksiye ikinci bu. Yeki dindabum navinayı biramın. Cimra got. Cimra mizeke. Ev harduji apitene. Demek ki partiye ki dinbe le varan kurdun gerekti lebervan reis biki jwan ev biki yani reis jwan biki ama tiştan jibome gerek mühim bu ad heri daviş ev bu yani nab malamada em ev tiştihim bu ki kurda ki Kurdistani be ditinavi çibe ve bla bebe piviste em reis jwan bikin o digelwan bemeşin ama jibome gerek kirin bu و تراديسيوني وي ام دخازن حتى ايروجي ام دخازن او تراديسيوني بيشوا بمن جوبلك احتياجي ملتي كرد يكتيه هي قال لك سباس كيك سرتاج بالدستورة وب از دي باش بباش باواكي كرونولوجيك وبكرتاي بحثا جيانا كيك فايق بجابكم هر وها بوي مناسبتي وك آگاداری دخوازم ببيجم كو كوري نمر فايق بوجاق كي سرحد بوجاق لسر جيانا اوقات فايق بوجاق بالنافي حاكمي كرد جيانا فايق بوجاق بتركيا ويجي كرد حاكم فايق بوجاقن ياشامي كتابك وشاندي كو دوار جيانا اوقات فايق بوجاق دي چافكانية قلك هجاي كو دوي بي خوندن هجاي قوتني كو دوي كتابي دي 12 هلبستين اوقات فايق بوجاق جي هاتن وشاندن وقتان پیش کی بحثا باوا کی کرونولوژیک بحثا گوربیش فایق بوجاق بک فایق بوجاق تی سالا 1919 لگنده هادروی یا قضا سویرگی هاتی دنیه اوج عشیره بوجاقانه بش آبکانه بوجاق جا عشیره زیرکانن باوی حسن آبک و دیاویجی قدرت خانمه زاروکتیا فایق بوجاق لگنده هادرو و کازوی درباسته به فايق بوجاق دبستانا سرطاي لحادروي اول سويرگي دخوينه جبو دوي دميد دبستانا نافين لسويرگي تنيه او دبستانا نافين للروحاي دخوينه ليسيجي لدياربكر وملت دخوينه فايق بوجاق د 1939 ده بقيزامت كاخوا عايشه قد نفوس هذا وك عايشه هاتي نويساندن Pardon dengnaşi evet sertaç دنكي بقيزامت كاخوا عايشه خانمي ردزوجي قافا او دزوجه وهي خندكاره عايشه خانمي الجم دياوي قدرت خانمي دمينه بشتي زواج اخو او سالكي وك مامور للدارستان دخبته لأو دخواز خندنا اخو بدومينه وك جنابي كي سرتاج يقول باوی وی نه دلداره ناخوازه گجبوک زویجی ناخوازه هر خوندنا خوی بلند بکه لی بهتر بی انسیاتیفا دیاوی قدرت خانمه او حمو آستنگه و زحمتیان او قدرت خانمه ویدشین استنبوله جبو خوندنا خو بدومینه ارمانجا سرکه یا فایق بوجاق به حقوقنا سکی باش وک جنابه که سرتاجی گوت او بوير حسرت ماي كو تشاوا بكان ما في خلقي خو ما في ملتي خو ما في مربي خو لهمبري دولتي باواكي هين حقوق بوك حقوق ناسكي بباريزه او وكز خلزانينغها حقوق يا اسطنبول قيدك دسبيك خوندنا خويا سالا 1940 يكيد الجم هناك حوالي خود دومينه بشتي سالكي لاي خالوي مصطفى رمزي بوجاق
دکتر یوسف عزیزوغلو، موسی عینتر، زیا شرفخانوغلو و فایق بوجاخ دیجله طلبه یورده گم ورگرین کردی مرکان و وارگاه دیجله یا خوندکاران آواده که ده همان دمیده او هر پنج حوال دناف خود جواکا پاراستنا کرد آواده کن مروف دکار بیجه کو اف دسپیکا خباتاوی یا رخستنیه بگومان دیروکا وارگاه دیجله بسری وخم مجارکی گرینگ و تایبتیه و اف مجار کی لیکولین و برنامه اکثر بخوای ام ده بوی هاوی آنا کنه هنه کی بحث بکن دوی دمه دوره وارگه مصطفى رمزی بوجاغه موسی عینتر و فایق بوجاغی بر پرسیارین بریوبرین وارگاه دیجلیه آپی موسی عینتر دبیرانین خود لسر هنک تایبتمندی فایق بوجاغ یه نوید دما وارگاه دیجلی و ها دنویسینه او با آوای جیانا خواه به هلوست و آواین لهمبری بویران هر وها بشکل و شمال خواه او دشبیا گاندی لو ماجی او وکا گاندی دهاتا ببیرانین گاوا خوارن لوارگه نددید روژی دگرد گاوا کتیبین پیویس پیدا ندکر نود دگرد گاوا جلیتی کرکرنه پیدا ندکر ریا خبر ددا لی تجاری جوان روشان گلیو گازن ندکر توا تمنی وی یه جوان او کسایتی و شخصیت کی استویایی بو زاروک فایق بوجاق یه پیشی زوزان ده هفته تیرما 1942 ده تیدنیه او دخوازر لنفوسه ناوی وی وکا زوزان قید بکه لی مدوره نفوسه وی ناوی قبول ناکه او جی دهمان معنیه ده وکا یایلا قید که از دور بکرتایی سر وی مجاره و سرپیاتیا یایلا که لگوری می گلک انترسانه آنگو زوزان راوستم نهاجی دخوازم پرسک جکه سرتاج بکم یک سرتاج بقاسی ام دزانن دیا قدرت خانمی که هن توا تهنک بحث کرجی جالیه دیا خواه جا عشیران مردسانه نویسکار و سیاستمدار کرد عثمان صبری جیج وی عشیریه پشتی شکستنا سرهلدانا شیخ سایدیا 1925 ظلم و زوداری کووانه لسر کردان تیمشاندن مالباتا خالان دیا و شکری آغا جی کیو لکحتای کل که رودنشتن جوی ظلم و زورداریه و وی غزبه به پار نامینه خالین دیا و شکری آغا و نوری آغا ده 18 حزیرانا 1926 جالیه دولت افته ایدام کرن به گمان اف تسیر و باندورک مزن سر دیا و قدرت خانمی دکه که فایق بوجاغ جی به گهداریا وان سرپیاتیان دیا خو مزنده به اف لسر ناسنامه و کسیتیان وی یا سیاسی باندورا گلکی مزن چه دکه کک سرتاج گلو جنابه و دکاره هنه کی بهتر بحثا مالخالان خواه دیا خواه او گویران توا گو تباس کر جبو سیستماتیک امکانه بن چی بکن او تسیر و باندورا و سر که فایق لسر ناسناماوی لسر هشمندیاوی یا کردی شباس دکر کرم بکن بله daha وکی من بلی جیگود لمالا ما مثلا از بیجم دیامه جبه که او تشکالان دیامه لبابی ما هیم بو جمعه بحثا والان دکن چاوا والان هم بلی ویدمی دا غابونه پیشگیری حرکت شخصی دفتی کرنه چاوا هاتنه گرتن و لیدیار بکری چه هاتیه سریوان کیجا محکمه دا استقلال محکمسی دی گوت دیامه ویدمی دا چاوا والان هاتنه دارزاندن و چاوا هاتنه idam kirin. Çünkü Haydu Beraji hatın idam kirin. Piştivi Osman Sabri radibe o despedike hemberi ev zulmi devleti seriha radike bir seriha o jimala digot Osman Sabri o sakı çu abet karakola bir de karakoli cenderme bu o karakol şevtan diye o ambejin insanı kunav karakolda hebuna jvaran kuştiye o bevi abayı gav
kuştiye, şavutan diye, o derbaz buya, o rebiyaya çüye, Suriye, o de Suriye cibuye. Ma navi vaki cemed got apo Osman Sabri, o منجي يعني ويشاغي ما فهم كي تشاوا بيوندي ما بين عثمان صبري وبابي من هي صلاح حزاوي نسدو ششتو نهبو ازلي اسطنبولي بوم روجتي هاتي جبرا قوتن شو بكز ويشاغي زماني من بياني انجليزي بو هاتي جبرا قوتن يك كس جي المانيا هاتي لكوفاري دير شبيغل o mera tercümaniyeti bir gibi zaman İngilizce. Neyse çok ciddi malaki az ketim hundur midi yeki rolişkiye o sevi daji bereye avi baska milleti bask. Me çava milleti cari kide o günde kadar me naske mugo vallahi ya Osman Sabriye. Az çok mugo apo go tamam temenaske hat من حبس که ماشکل و گریه ویده مفهم کرد که پیوندیا عثمان صبری و بابی من هر چقدر او چوبو جو سویه جی تم زیدی بویه و تیسر آویجی سر سیاستی و سر اوی سر کدایتی چی بویه و او بویه از باورم سر هشمندیا کدایتی بابی مدا گلک جیتی گرینگ تگره o pevendiya babi min ligal xalanê diya bapîra min her daim gelek hoş bu. û waran jî heta îro qîmetekî mezin didin Faîk Bucak ji ber ku waran jî dizanin ku evê Faîk Bucak talebekî însanekî bû ku pevendiya wî ligal Osman Sabrî gelek baş bû. Yani evê حدو عالیه او سمپاتی گلک سپاس که سرتاش به دستورا و باز دخوازم نه هنکی جی بحثا سر بتایبتی بحثا سرپیاتیا یایلا آنگو خوشکا زوزانی بکم زاروکا که فایق بوجاق یه پیشی یایلا زوزانه ده هفته تیرماها 1942 دهاتی دنیه وکا ملجور بحث کربو که فایق تخوازه لنفوس ناوه و وکا زوزان قید بکر لی مدور نفوس و قبول وی ناوی قبول ناکلو ماجی او بمعنى عین معنی وکی یایلا قید که چیروکا خوندنا زوزانه جی گلکی پالکشه او لانتاکیای دست بدبستانا سرطایی دکه گاوا تاینا باوه و دردکوه قضا گرونه یا سیواسه او خوندنا خوال لورد دومینه لگرم ماموسته باوه دنیز گزمیش ماموسته زوزانه باوه دنیز گزمیش جمیل گزمیشه اف جی وقت بویرک تایبتی وقتین بیرامره زوزان خوندنا خوال سویره گید دومینه دوره دبستانا ناوین لروحای دخوینه لدبستانا قاندی لیدست بخوندنا لیسه یدکه لجبو باوه و فایق بجاق سرگون دبه او دفج دبستاني بردده و ودگر روحای زوزان للروحای جدر و دکوی امتحانین دبستاني و دیپلومای لیسه وردگره لجبو کنکار تیکف زانینگاه حقوقی که او جد خوازه گله که تخواز تیکف زانینگاه حقوقی فرقا درسین جبو ماموستهی دده و دمکه جی دبه ماموسته پشتی ساله که ماموستهی ده که باوه جی جبو خوندنا بلند زوزانه دو گولانا 1964 ده دشینه پاریسه لی مروین فایق بوجاق جبو شاندنا زوزانه رخنه گلیو گازنان لوی دکن او برسیوا وان رخنه گلیو گازنان به وی گوتنا پیشیان دده شیره چه جنه چنبیره یعنی باوریا و به قیزاوی ته کو بشین اوروپا جبو بخینه و جنابه که سرتاجی گوت جبو بکانه بتایبتی پیره قیز و کچکه کرداجی بکانه بن جی روزانه بن دواره سیاستی جی او خوندنه جی گاوا فایق بوجاق ته شهید کرن زوزانه لپاریسه او پشتی دو ماهان و خبر آرش دبیهیزه پشتی شهادتا باوی خو بدو ماهان گاوا او روژه که دهر مالا کاموران بدرخان
اعلان وفات باب خو یاد روزنامه یعنی آقش ده درکتیه لسر ماساوی دبینه جبو وصیتا باب وی کو چه دبه بلا بدبه دبه تو خوندنا خو تمام بکه او خوندنا خو لپاریس دومینه زوزانه پشتی دمکه لآلمانیای برکتور زانینگاه بريمنير ركتور زانگاه بريمر دزوجه و قيزك وان چه دبه گاوا او ناوه دکن زوزان وی آوهی یایلا ناو نینو که دست دبیم تابی هلوستا باوی خویا کو دوی ناوین زاروکین ما بکردی بن وکا وسیعتا که پیکتینه وکا بیرانینه که جی دخوازم بواره پار و بکم کو من خوشکا زوزان جارا پیشی د سالا 1973 د برلینا روجاوایا آلمانیایی دی از وی گاوه لسر ناوی پارت دموکراتیک کردستان ترکیه توا دو حواله خو از 1973 چوبون برلینه گاوا خوشکا زوزان بیست بو کو چند خورتنج باکور کردستان هاتنه او بتایبتی هات برلینه و ام زیارت کرن و او چند ساعتان بمر ما صحبت کر و خواست و بتایبتی جمع پرسی گلو تو پیوستیا ما هی و گاوا چو پیوستیا ما هبجی دبی بشکن خبری بدن وی اوی دمل دست وره یک سرتاج از خوازم به پرسید ام دوام که سرچاب قاسی ام دزانن کردین لسورگی و گندواری و بدو زاراوین کردی آنگو کرمانجی و زازاکی د ملکی کردکی د پیوین گلو رحمتیه فایق بوجاغ بکی جان زاراوایی د پیوی و دوی دمه د دواره وان هر دو زاراوان د پیوندی انجوات لوی هرمی چاوا بو کرم بله daha mali da babi min digel diamın tum kıtki denkti yani zazaki em bejin em kalın bejin kıtki zamanı hadi ambu o meji evdike yani zazaki kıtki emji ligelwan bu vaktaki yeki biyani dahat hava careki da zaraba kudi kıtki li zazaki dgoyan bu kurmancı hem diamın hem jibabimin hadu zaravaji per başsani bu mesela pibiramın demek ki diamın embeji kıtki yanji kurmancı denkdeki kelime ki Türkiye navda tane bu babi meji olsa bu boviye ki emkanın bejin yani limala beda tu cudayeti tane bu hadu zaravaji jibome zamani kurdi bu o jibo vacibe ki mezin jibome bu ku em piviste em haduji baş bızanı. Gelek spas سیدای شاکر هیویدارم ام تعدی ناگیت امی بشی عولی بهتر بکه سرتاج دوام بکن دور امی بهتر دور التبگرن. امی وسابت و از گذاریت کم گریش باشه بته حسابه. دستورا و به از خوازم نهاجی کرتجیانا فایق بوجا بردوام بکم. فایق بوجا د 15950 د خواندنا خویا زانینگه حقوق تمام دکه. د هفته جوتما 1945 د کوروی سرحد د ناف کی د نفوس د وک یوسف سرحد د دنیه فایق بوجاغ به مسوګری د خوازه ناوین زاروک خو او در دور خو به کردی قید بکه لسورګه جارا پیشین او ناوین کردی زاروک خو او هنک زاروکین مروین خو دکه ناوین وک روزا زلال زیرین زوین یکبون بیبون فرزنده، هیوی، گهدار، هشیار، جهاد، سرحات و سرتاج و هر وکیدن. لسر پرسان مساعینتر یاد در حقی ناوین زاروکین ویده اوقات فایق بوجاق و هاد بیجه. سرحات زیروه چیای بلند یه کردستان ifade دکه. سرتاج ناوی تاج رزگاریا ملت کردیه بندسته. زوزان جی ناوی زوزان کردستانیه. اوقات فایق بوجاق پشتی خوندنا خویا زانینگه تمام دکه و دگره سورگی پشتی پریودا عسکریاوی تمام دبه او سری ستاجیا حاکمتیه دده داخوازا ستاجیاوی جالیه وزارت داده قبول کرن وک حاکمه جیگر تاییناوی دردکه و انتاکیایه
او بمالباتا خوال لوی دری جی دبه پشتی Antakya'yı tayinavi derdikeve qaza gürüne ya Sivas'ı. Sertaj de çelle 1501 li qaza gürüne sertajı de çelle 1951 li qaza gürüne te dinye. Navi wici ve nüfusu de vek Şevket Sertaj qeydike. Be د جوتما 1951 د جزارو کې وی یا چاران ته دنیه او د خازن ناوی وی دلال دینه ل لای خالوی مصطفی رمزی بوجاق د خازن ناوی متکا خو انګو ناوی دیا فایق بوجاق قدرت لیبکه و او وی ناوی لیدکه او جبوگ مسوګر جبک بدست خو د هر نفوس ناوی و قدرت قیدکه د سال 1952 جی به آلیکاریا مصطفی رمزی بوجاق تاینا فایق بوجاق در کبه قضا کوزانه یا ادنه پشتی دمه که فایق بوجاق بریار دده کو جه حاکمتی استفاده بکو دست با اوقاتیه بکه د حزیران 1955 در لگرتیگاه کوزانه محکوم دست به عصیانه دکن توا کو دوی نابینه ده او دبن او نلوي دري او الوليت وك رابوراوي هي ل جبوق عسياني بسكنين وي دعوه دكن او توي عسياني بالنابين تشيتاوي بداويتن لحكومه ويا دي صادق وك معناه كي ويتوانبار دك بعسيان بالكاريا بعسياني لسربيا ويسرقوني قزاح هادي ميا كونيا يدك رحمتي فاي وجاجي سربي برياريج حاكمتي استفاده که ولو ادنه دست به اوقاتیت که د داویا سال 1955 او ودگر سورگه ولو دري کار اوقاتي د دومینه لفرام من مراخ کرو مخاز خوندوانه مجي آگادار بوه از خوازم پرسکش که سرتاج بکن بری از دست به کرتجیانا که فایق بجاق بکم دخوازم پرسکش جنابه بکم لپیشیان ناوی که سرحات یوسف هیه و لپیشیان ناوی جنابه تجی شوکت هیه گلو جنابه و دکار بحثا و سبب ویا بکو و برچوان نردو نوانا و آهانی لپیشیا ناوی و نهای یوسف ناوی حوالی که بابی منه و او طب خاندیه مدیسین خاندیه لإستانبوله و گلک genç buya o peş halas kına fakülte tıp pizişki diçe rahmeti vabi men vi gelek hazdike nabi vijil jemala Yusuf çellakıl bu yani çil akıl ev malbat gelek ev jatine vabi men sevi mesele vadime jubeku mam Yusuf gelek hazdike nabi keki salhat ki Yusuf Serhat imişi Şevket evji havali ki babi ben bu ev bu mühendis bu o le hava yolları 9. bölge müdürü bu levedeli kardaki Davida o evji makabın bu avaki amneza çava bu yasa hatiye kuştun bir de yani berivi vabimin vi gelek haddike ve ki habari kha ve ki bayi kha nabi mişidike Şevket yani mana gidin navda tenaya neku kamuflajı nabi mey ambejin kudiye le haduji habari wiye gelek haddike ve ki min beri da jgot hamu habari wi jboma apu ma digot mamo apa böyle نامن بخواد چیروک زانی بو لی وک اهدا وفات بی یعنی حسکریاوی لهمبری حوالیوی بی چوق از قدر جوان دگرت لوما او بکاران نهاجی اصلی خود دوی هیامی چند بویری پر گرینگ لترکیه و کردستانی چه دبن لی جبو وقتون از من دخواست از اینه که بحثا وانا جی بکم لی از خویای سر وانا گاف بکم یک جی بویرا چلو نهایی بکرتی یعنی وکم هندوزانن د سال 1958 د العراقي د پیشنګیا جنرال عبدالکریم قاسم ده
bi darbeyek leşkerî desthilatdariya Melik Feysel hate rûxandin di Qanûna Esasî ya Iraqê de hate diyarkirin ku dewleta Iraqê ji du pêkhateyan bingehîn Ereb û Kurdan pêk hatiye. Gava ew guharandin li Iraqê pêk dahatin Mela Mustafa Barzanî û 500 hevalên xwe li Sovyetê koçber bûn. Piştî koçberiya 12 salan Mela Mustafa Barzanî di 6 Cotma 1958 de vedigere Iraqê. Vegera Mela Mustafa Barzanî ji bo Kurdê Başûrê Kurdistanê dibe destpêkeka nû. Lê her wiha tesîrek mezin li ser rewşenbîr, welatparêz, xwendekar û siyasetmarê Kurdên Bakur jî dike. Dewleta Tirkî vêya ji nêzik de taqîb dike û dibîne. Loma jî dixwazin ji bo ew pêşhate û pêşketinên li Kurdistana Iraqê û li Iraqê çê dibin tesîrê li ser rewşenbîr û siyasetmedar û civata Kurdî nekin, ew hinek tedbîra distînin. Di encama van tedbîrana dibe ku ez teykem virgulya wan de di hevdê çileya pêşîn ya pêncî û nihan de bi operasyonekê pêncî xwendekar rewşenbîr welatparêz û siyasetmedarê Kurdan desteser dikin û ew davêjin zîndana herbiyeyê. Di wê zîndanê de di heman demê de di nav rewşenbîr û welatparêzê Kurda de diwarê siyasî îdeolojîk de du alî çê dibe, yanî dubendî çê dibe. Ew dibin du beş wek Kurdên netewperest milliyetçî û Kurdên çepgir. Kampa Sîwasê jî girîng di çîkê de wexta di 27 Gulanê 1956 de li Tirkiye cunta leşkerî çê dibe. Komîteya Netewê ya Yêgirtî tê ser desthilatdarê û efyek giştî çê dikin, zîndana vala dikin. Tenê çel û neh girtiyên siyasî yê Kurdan bi zanebûn tê dihêle. Bi gotina civakê hefs û zîndan ji Kurdar dimîne. Lê bi vêya jî qîma xwe nayîne ew cunta, piştî wê bi çend roja di yekê Hezîranê 1960 de hinek ji gelek navçeyên Kurdistanê 485 axa, şêx, serokeşîr û kesên navdar li bajarê Sîwasê dixin kampekê. Piştî 6 mehan ji wana piraniya wan berdide, lê ji nav wana 55 kesan dihêlin û wan sirgûnî gelek bajarê din dikin li gorî Qanûna Sirgûnê. Ji nav wana yek jê jî rehmetiyê FAİK BUCAK e. Ji bo wext tune ez dixwazim dibiya wî çi bikim. Rehmetiyê FAİK BUCAK û Kinyas Qartal birojîrek taybetî li ser navê xwe derdixin û li ser wê rewşa wê demê neheqiyek wan hatine, neheqiyên malbatên wan hatine, di wê birojîrê de bi awakî zelal tînin holê. Piştî efuya, piştî çendakî îdî efû derdikeve û hemû hefsî ji zîndanê tên berdan. Wiha dibe destpêka lêgerînek siyasî jî di nav Kurda de. Di sala Saîd Elçî û girtiyên din wexta ji heftê tên berdan di sala 1956 de Ewqat Ziya Şerefxanoğlu Saîd Elçî bi hinek hevalên xwe dest bi hewldana amadekirina derxistina riya rast dike. Pêşiya ew dixwazin vê kovarê bi navê Kurdistanê derxîne, lê dûr navê wê dikin riya rast. Lê dewlet vê xebatê û tevgerê Kurdanê welatparêz nêzik taqîb dike û nahêle riya rast jî bibe xwedî jiyanek domdar. Di 4 Hezîrana 1960 bi fermana Wezîrê Karê Hundir Hefiz Oğuz Bekata operasyona mezin ser rojnamevan xwendekarên rewşenbîrê Kurda tê girtin û di encamê de Ziya Şerefxanoğlu, Musa Eynter, Doğan Qiliç, Şah Hesenendî, Saîd Elçî, Medet Serhat Edîb, Karahan, Enver Aytekin, Ali Ungur û ji başûr û Bakurê Rojhilat ji Kurdistana başûr û Rojhilat jî İbrahîm Mamxedir, Gazî Dizaynî, Necat Remzî û çend hevalê çend xwendekarانê Kurd jî li ser hevdû 53 kesan digire. Loma di dîroka nêzik ya Bakurê Kurdistanê jî ev bûyer wek bûyera 25 tên naskirin. Ji bo wextan ez naxwazim vê mijarê dirêj bikim, lê ez dixwazim ji we her du rêzdaran bipirsim. Gelo hûn van bûyerên gi duê demê de me behs kir.
هنوان و تسیرا وان لسر تفگرا سیاسی و رخصنیا باکوره کردستان دکانم بنرخینن از خوازم وی جاری بجکه شاکر دست پی بکن کرم که کو از بینی به حقیقت یعنی وقتی تشتی که سر مثلا کردستان شیبی همه کردستان ورکی شار پرشاب و بهتر دنیای ده چه کردانه خوشیوانته و اودی کنیانی و تشتی که چیه دوله یعنی تشتی که مثلا که ملیه فقط و یعنی نه فائق بوجاك وإنسان شلونها وفلان وبيوانك وهاتنا قرتنو وكنا يعني مجادلة كرنا حميشي ولد باريزن أما ولد باريز يا خوشي أودكن يعني ولد باريز يا خوشي أشكره وفلان وبيوان لكن أما بدون مناسبة وانا فلان وانا من أنا واجركو شيخ سعيد أفندي وولدوي بزوتي آگر دبني خورية داشتنه و بزوتي آگر جي أو إنسان خوي كرنا حتى أنينا واتنا بدورة أنا كي يبقى بيش يتباشم مناسبات أوين يعني مجبوري هبودو تمام دكن أو عبد الكريم قاسم أو مثلا كردو عرب يعني كردو عرب خوية وين إيراخينا يعني هر دلابي دا أوين وكي هبن ودو ملت نبر دو ملت وانا که عراق دولت عراقی و ولات عراقی کرد و عرب وانا وقت انقلاب کریه يعني غازي برزاني كده قوتيه ورا يعني خاصيه كوبي ويجي قوتيه اجت وانا يا سيده في قيد انا كون شينا كنزناي او خيد بقوتنا ملامس صفوات الشكر يعني نجبر خواب الشكر الى خبر خواب تشتكي وصل شيء نكر او شي وين نشان ده يعني جارنا بركب صدا بركب حزارة إنسان خوينا وان درجة وتينا كشتنو وتينا سلبون كرنو وتينا حبس كرنو وفلان وبيبان جبوه كوبي بيشن كرد بلا بزماني خواب خوينن يعني وناشي سري وخبر كرداجي ناكن وظلمه جي بسر ملت بأولكن يعني درشين يعني دبي 100 سال كوبوريا جي حميد وان مسألة زانن افدر ما بيدربونه جبر بيجي يعني مسألة أو كو فايق بوجا خارجي دو حب إنساني خنجي ولد بارزي وأون يعني جري ده نمرداسي يعني وعثمان صبريجي براز جوانه وتحبسي ده خاطري والمخندية فلان كريه إنها رول شيرة دياخوا أو دوي يعني شيرة دي جرك مهمة ومليات شي تجي إرسية تشتكي إرسية يعني مليات شي ناكو بروباغندا وبلانو وان شي دبي إرسية يعني أجر بابي أمرو أجر ديامرو مليات شي محقق يعني أو ري مليات شي أمرو دجي لقاري إن شاء الله وبيوهوي ولد باريس بسر بكبن وأمي بيدارن كو أو روجين يزيك بيها قالك سباس سيداي من كي سرتاش همان سوري متخصص از جنابه وجه بپرسم او بویرانن چلونها 23 هروها بویرین لباشور کردستان پیک دا تسیراویل سر تفگرا رزگاری خوازیان نتویا باکور کردستان چه دبو از وانی جانا لیدنرم برکی هر جاره دولت او روشنبیر و سیاست مدارین ما گرتنن او ظلم و زورداری و گرتنا وان بوی وک دبستانک سیاسی جبو ما کردان ده انجام ویده گلک سیاست مدارین بناو دنگ در کتنن ریخستنا وا گرتنن و دخبات و رزگاری خوازیان نتویجی رولی که گلکی گرینستندنه کرم بکر گلک سپاس نها دو خازم یکتش بکتاسی بیجم demek ki çelune kutperver hatibun geten ev bu yer li mala me da rojevi yekemin bû
إيفاري دبكي بابي مدهات مال أو مسألة ناب ديامن وبابي مدهات هات كفتقوف كرن وأمشي آقاهتار بون يعني أمشي زعنبون كنت تشتكي وساعتيه أو كانوا نحكس جب كدا هاتنا قتن شباب كيف دمي دا تلفزيون تنبو روجنامه جنسوي بوية قتنا دي نبيساندن اوان تنبو ليه جبال كوبابي ما إنسان كي سياسي بو واللي قال جنا خوشي مسألة سياسي دا آخر أمشي سوي مسألة دا آقاهتار بو نهادو خازم يك تشيوه بيش وكميناك سر مسألة تيسير حركة باشور كردستان النتوي سر كردرمين لباكور demek ki babimin levi bu, lissulguni bu. Sala 1906 dünyada maha şeş bu. Ev bu, emçun antabi. Viçari hakkı vantına bu. Ku falati derbaz bin verin vi ali. Jiboviye ki babimin hat antabi. Em 2 sal şunda çun cariye kemin vi bebinin. Em levi de babime wana levi de duman. Debeli oteli antabi. وأمشوني ده تبي مزودة بابي خانة ديتبو ما هفدا عمبس كفارات جلك كفابيهات وخش كامن براي من جا هبو مدي جاري كده بابي من رابوش مرا هلبست كيخان هلبست سال أبي بو سال ملا مصطفى بازاري بو سال شورشي إيلون بيشاري دست بكربو سال شورشي إيلوني بو يعني سال كردستان عراق بو سال باشور بو أو شيء أو هالبس يبغى من خان أو هالبس وصل دس بيدك دقوت خبر حاتي لعراق هندك ماي روشلات دابجن توبو تفنج بزاني بوما بلي أو شيء سيشاق تعبو خانت قالك خوشيا من شو مقو بابو تكاليمي يا بومن بنبيسي شمرا قو زماني ما في دميدا نبيساندنا في زحمته يعني قدخية جوالا دستي من قد أمشون أودا كيوالا أو هالبس شبرا قد من تكرار كل أو قد من تكرار كل أو هالبس في دمي أز صالي من شنبو دهو نيبو مرحبو أو كل أزبال كل وحتى يروجي أزنا صالي من حفتي وبينجا أو هالبس بيرا مدايا يعني او هالبس ديادي كيكو بويرن لكردستان باشور تأثير كي مزن سياسي لسر فايق بوشاك بو واز باورم لسر حمو كردن كرد پروران لكردستان باكوشي تأثير كي ويقالك بلنت بو ودولت في تشكيل آگاهتر بو بويجي بويري اوه سيواسي وبشتوي شاندني او انسان بوسولغني حمو نتيجه انجامي دسبيكا حركتها ملا مصطفى بازاني نمل لكردستان العراق قال لك سپاس کسرتاج نهاجی از خوازم به کورتایی سر دامزراندنا پارتیا دموکراتیا کردستانا ترکیه راوستم و رولا رحمتی فایق بوجاق داوا کرنا و پارتیه ده پشتی کود سالا 1960 سایت چی زندان دردکویل دیار بکری بجید به جالیه کی بکار محاسبتی دوباره خود که جالیه دنجی خبات و پیوندین خو ین جبو دامزراندنا پارتیا بناسنامه کردی به ولات پاریز و روشنبیر کردان را تکلیه خو خورد که دسپیک د سایت چی بو اواکرنا پارتیا کردی لسروکه کی خوندار روشنبیر ولات پاریز و جواتناس دگره لدوی دمیده کسین وها به تلیکان دهاتن هجمارتن او لدریه چند کسین کو هیویه جید که دخه لدسفالا و دگره کسک جوان خوناد بر ریسک وها و بارکی گران شرافتین چی د سرپیاتی خواه ده لسروی دمی و حولدان سایده چی وها دنویسینه دما دامزراندنا پارتیه ده سایده چی لدیار بکره پیشنیار آواکرنا پارتیه جاوقاتکی ولات پاریز و نافدار او ده تکسیدان ل اوقات ادیب آلتونا کاره دبیجه اوقات و جنقه
وبدجواري اللي دجي دردكبه بسر سعيد الرادبه سعيد ما تدين بويه تهشي خوان داكريه سعيد چی با آواکی گلکی راحت و جقباور لیفت گرینه از دین نبومه هشه من جیل سری منه از سون دخوم کو کسی مینات نزیکی وی پرسه نبن جی ازی لکوچه این دیاربکر دو حمالان ببینن و پارتیه آوا بکم که شاکر از خوازم دوی واری دو پرسنگ هفته تمام دکش جنابه و بپرسم گلو جنابه و دکاره بکرتایی بحثا وان حاضرین آواکرنا پارتی دموکراتی کردستان ترکیه و رولا رحمتیه فهمیه بلا رحمتیه اوقات فایق بوجاک و رحمتیه اوقات کمال بادلی یاد دامزراندنا پارتی دموکراتا کردستان ترکیه بکه هر وها پرسامنی دوداجی گلو جنابه و دکاره به تایبتی بحثاوی روژا دیروکی یا 11 تیر ماه 1965 آنگو روژا دامزراندنا پارتی دموکراتی کردستانی ترکیه بکه کرم که ککو بله حالا کسی دریش کم تی مساعده بکی تو اره نه وشونه هوي يعني الشربدين رشيدي كتابة خودة نفسيني دبيجي از ستاجر وميجا يعني لبا هوي بوم لبا ادي وقتين آخر قبل ما بارتي آوا كربو ويعني دويدة هو بون فقط يعني هوي يعني جمرة مرويت كشا كتبريا بيقاقوت ولد باريزيت كو خل ويا وانا قبول بكا وبدنا بيشيه يعني وقت وإنسان بمرور ابن باري مروسة بكتير دبي يبقى يجي أديب عطينا خير أبو يعني تكليف لها تكرين أديب عطينا خير قدر رحمة خليل كويشي يعني بشكل كيف يعني هناك أبي مهنة إنساني مهنة يعني دبيجي تو ديموي تو شو شيء وانا كده فلان شو يعني الناس عايده شيء نكو شويه بادي اعطينا اخر قلت كان في شيء بكنيان نكن قلت كلام كولا تجي بدا بشيء ابي شغله كيف بدوله بكن جا بديمون ميمون جي ابي وانا يعني هو زاب عاقلا وزاب جي او الفلان البيوان حالكينا يعني انسان تدبير لنا انسان بعقلا يعني دا دورسي انسان بعقلا يعني بارك انسان ماجرا بيرتنا بيباني شيء كينا كبر خلنا دا دولة فلان جا او ايش راسته يعني نابينا وانت تشتكي وصبور يا شربين الشيء دي بيجي شاكر جيب سعيد الشيء ده وبهوراتنا نوع بيرامن يعني كم بهور شوره يعني تشتكي ونوع بيرامن يعني بركي شربين الشيء دي بيده او يعني غلط بيراوي بحثا جنابه تا نکری دی کتابه ده دبی و از لورا بوم از ستاجیر بوم نه بحثا متکه بله جاره کدی فکر کتابه یعنی نام شخص شرفین اشید نیوه کتاب خود گذاشته گویی وانستا شاکر پرس کنه او چیتر دانی اینجا يعني نا ادي بالتنا خير بشتي كواماتنا قرتن يعني 680 اماتنا قرتن هات لحبسه جمره قوت رجع اول كواماتنا قرتن رجع اول شي وقت كواماتنا قرتن يعني نام من تديت بربانيه منيه اما رجع اول ما اوكر يعني راس بروجرام اوكر يعني بروجرام بارتي ما باراست وما قلت اوا شكل راسته وتركي انجخ وی پروگرامی آنه که وقتی تطبیق که حق کرده بده یعنی شکر کره واشتره فلان اینجا دربشی ساکرن یعنی هر کس ساکره با بو اوک یعنی بو مثلا کو ام کردیتیه جی کردستان جی و پارتی دموکرات کردستان جی قبول کرد ازو عمر ما اوکر یعنی ما هر دو که خدا بروی شی ما جوال خوی مایی رجی گفت ما گفت اون او نکن یعنی اون بیشن های مجیت نبو يعني بقول بلا ام تبنشن يعني ام هرنجي ام دو حبر ما تقول خيك تسري مجيلكن فقد سري مجيلنكن يقابي اويك يا انا يا سايك تركيا ده وانا يا سا قالك يعني كرد جبيل نكن دولة سري وانا سنه وين تركيا شي بارسي داتا دانين سوسياليزم تركيا داتا مناقشه كرن نجي مثلا كردا داتا مناقشه كرن جبل ويجي وانا يا سا تشتكي جرك واشو اینجا او تشتی دانه که همی لعالک
پروگرام پارتیه جوی کو کرمانجی که سپاهی بین بساندن احتیاجی هم کمال بادلی جه بو و کک فایق شیه بو او احتیاجی به دست شرفدین ارچی هات شکرن يعني ده برياكو يعني برياكو بيجن ورم كونه بارتيه يعني او بروغرام بدست فايق وجا خاطر حاضر كرن فقط اوي يعني پیش گوتن اوي پشتی کو تکلیف لیات کرد و تکلیف قبول کرد و گاوی نفسان دیگه فقط اوی دمایش يعني نظام نامه پارتیه و پروگرام پارتیه و داخواز کردا چنه و يعني كمال بادل جاي جايه واوي جاي جايه فايق بوشاق جاي جايه اینجا او اوي نال حفا منه او پیشگوتن حفا منه گرک خوشه ناجي جانا كواد خوينم گرک يعني اوي صبحي او يعني صبحي وقت او كرن حاضر كرن ده پاشكاوي ده جي گوتيه اگر كو يعني حق و حقوق كردا بين انكار كرن پارتی حقیقی کو برابون نشان بده او برابون نشاندان شی اوه يعني مثلا او کو حق و حقوق امرو وندا بی و ندن امرو شاد که امرو اسیانت که امرو سریرتین امرو پلانت که بیمانت که او شی بویا وی در بازون يعني او فايق بوجاك يعني بكتا بارتي نكتا بارتي ما تشتك ماشي بناس شرطان نحوجي به شرطني بو یک هذا دواشی پای خوجا گوتیه اف پارتی گره که بی آبا کرن از طرفداری آبا کرنوی ما فقط نها هنیک اوی من انا پروبلم من تشتی من انا اتخوزم يعني مدتك از پشتی مدتك از بیانه که دوشنمیش بیم جبرویشی دو جاره فهمیه بلال شادنه اوی يعني شادنه عرفای جاره دواشی قابا زبریه گوتیه مزگینی ها مجوره فایق او کر قبول کرد هرن پیره اوکن يعني دیتن بکن ویگاوی دیسا شرفدین ارچی شویه و ویگاوی پیشگوتین یاد که نفساندن و ویگاوی گوتیه هرن ازی بیم پشتی چل روزش گاد و قبول کرد و خیر و سلامت بو سرو که ما و الحمدلله سر بلندیه که ما ان باشه و سعید ارچی و كيك فايق سروكيا بارتيا ما كرنا وشتيجي انساني قنجي مينا حمراش بيوي ده بوراندنا يعني ولد باريزيا ما شبري بجيه وناجيه بشتي انجيجي تهبي ان شاء الله و تهبيش يعني كان سري باشخه برسيتا هنا يعني تشتكي من كيماسي تدشتي بيجازي تمام ما امي بخوازن هناك بحث بكو جارد برسي معنا سباس ما مستاذ دما ما ذكريات دما زراندنا باردي بيوندي بقلك سياسة مدارين بنيا خطي انغو روجاواي كردستان ين وكن نورتين زازا جگركون حميدي حجي درويش مجيدي حاج وهات دانين نرينو پیشنیارين وان جي هاتن گرتن برنامه پارتيا دموکرات كردستان يا عراقي ويا سوريا جوي دري آنين او تنه ترجمه کرن لسروان هاتن خبات هات چکرن و بکردی وقت جنابه وجی گوت برنامه بکردی برنامه و دستور پارتی دموکراتیک کردستان بکردی هات آماده کرن بکردیا گیروجی گلکی وقت نگو سری مرج بر بلند هاتی آماده کرن لیدهنک چافکانیان ده با آواکی شاش هاتی نویساندن کو پارتیا دموکراتیک کردستان ترکیه جه آلیه پارتی دموکراتیک کردستان عراقی وكك باسكي بارتيا دموكراتا كردستان عراق اتحادية آواكرن جاش جنابه تر دخوازم في برسي بكم كلو كيك شاكر قالو جنابه ودكارد في واريد آنغو بيوندين وب بارتي وسياسة مدانين بنيا خطي والسروان نرينين انقشاش دهنا كتابان آقادار بكن كرم بنيا خطي اشترافي رحمتي فايق بوجاخ ايش بارتي تناوجي بريا بارتي هبوني لجيت مناسبتي ويهون يعني شوى كرخالي يعني آبي عثمان ومناسبتي بنور الدين زازار جي وانه ديره جي بلان بيوانه جي هي او تكليه وانه هون يعني سربسن يعني نه سياسي بنجي تر سياستي بنجي ريخستنينين فقط
يعني بريا كو بحثا ملا مصطفى بكرن و افندی خوره بیشم یعنی جیره مساج شاندیه وش پای خوجا به امضای خواه گوتیه من پارتی کردستان آوا کریه و ام بندوار امری ونه ام ده امری ودنه فلان اما پشتیه وی یعنی پای خوجا پشتی که هات دیاربکر و کت پارتی و سلوک پارتی جالد دوا کو جالد دوا لیازی خانه همی واته نفساندنه مکتوب لیازی خانه سعید الچی محاسبه چی بود و داری به داخل نفسان یعنی وی اوکر وی دیکتا کر و من نفسان یعنی از اشتره بیشن چونکه تلمچی بود مده تریا یعنی تکاریا داخل بخفتان دا جهاتی بود خصوصی ده اینجا نه از تشتک اشتره بیشم یعنی او معلومات دانا اوی ملا مصطفى وكي شاكو بارتي كاتيا دانين معلومات ويجي بي باشترا يعني نكود عليه وانده وفلان وفلان يعني بارتي العراقي هي والايراني هي والسوري هي بالتالي لكل سنه تركيا تنين بارتي جي لازم يشوف مثلا الشرق برشجي بارتي ديمقراطي كردستان عراقي يا ايراني يا سوري يا تركيا بيجيش نبودو فقط سیاست آیده یعنی سیاست برنا ویگا ویده یعنی آلی کره که یعنی مداخله آلی ماینه که یعنی هر پارتی دو دوزا خود دینا با چرچوا وی دولتا کو وان او دیکن یعنی اداره دیکن دوی چرچوه ده بیکرن اما تشتکی دیه یا شيء هذا برنامج هذا شيء استفادة كرنا يعني نا أو برنامج سوريا شيء شمراتيا أو شيء شمراتيا أو شيء عربينا يوان كرمانجينين جبر شيء درويش سعدو خد الرحمة خليفك درويش سعدو ترجمة كريا ترجمة وشيء شرف الدين الشيء بدرس خو نفسانية يعني حميم السويدي بدرس خو نفساني بون او مسودي بدس خو نفساندي شي مزوراندية لاتيني يعني من نفساندية او احتياجي هي يعني احتياجي بها بودو هي يعني مرو بارتي قداني اش بروغرامي هي بودو نه معناوي اوانات يا بارتي ما هو كريا فقط سوريا كردستان يعني بارتي حميد حاجي درويش وجير خوين ورشيد حمو او بارتي لما از گرک بو خوی یعنی خوی تیل میکر و خونگرا خوی پاشکه داشت او کرن یعنی قرار استاندن گوتن لوی لسوری نکارن او بکن یعنی شورش اگه بکن و شر اگه بکن و فلان اگه بکن چی امکانی ما پارتی دموکرات کردستان ترکیه او بکن یعنی دستک بکن شخص توزانی رشید همو پشتی خونگری آتا دیاربکر و پشتی که دیاربکر شی بری خدا تطوان روشا مایی مگرتن اپراسیون چی بود بوی شکل یعنی مناسبت نابین آمده و یعنی شخص اون همیشه دزانن که برزانی نت خواستال تو دریجی پارتی که دی تو پرشیده düşmentiye hebudu bkin özellikle net hoşta ku Türkiye Parti bir avakir. Yani bir herkes zannet işte ki evjini ne şire net hoşta çünkü seri honet kısana geçiyor. Yani gotan yani ka emşit gene fikrin kanı çeşidir gibi. Belki yani şartı şurut eder ve yani viyane ki evkirne yani gotine beri honet ne Türkiye devleti ki NATO'ya yani fark nabeyna evde nabeyna Irak'da ve Türkiye'de gerek farkı yani. كيموسيا من ما قال لك سباس سيدا ناس دوي دريد قناعتهم ذاتا وقت جنابتي قسطام الناو كوغ يعني كردستان عراقي ياجي قدپا عراقي للدجي في بارتينا لي بيتر تسيرا جبول سر حدود نزيكي هفدن بيتر تكليه دما دامزراندن بيتر تكليه بارت ديمقراطيك تركيا
به روش آوار بنیا خطر چه بونن او به وان جنابه تجی باس کر بوان که البانی شفا دو حق پارتیه اوه بون سوریه ده دو حق پارتیه بون محمد نیو و یا جرفون دو حق پارتیه بون راست محمد نیو دو جراحات دیاربکر بود به مره مناسبت دانه بوانه دانای نوا کمونیستن ومقول اوشي دبيشن محمد النيو كومونيست يعني كيجي كومونيست من دانه يعني ونهر دوالجي كومونيست نا سيدا مقول سيدا يعني نا مناسبت ما بورا شيء وش هو انتظارن اینجا مناسبت ما بشبته بورا شيء يعني اون اولها ورن شتركو اما وكل يعني ام بيش يعني كي وكل ودنا زرا هذا وقتك ام يعني خبر ما جاب هبي زراري بيتنا نجوله هي نش كثيره هي جرى باشك وهاتشي يعني ما وصل جوابي دا محمد اني انسان كي جرك باشو هذا يجي رحمه كريا تخمين دكم من التشتكي تبيرا من يعني وقت يعني يعني مدبور بيجي انت تشتي قلت كان از انا ورم سروي درجي هاي از هر دكم يك از انا تيك جبير از بيج متى روجات مزراندنا وگا 65 ده مکتوب شویه 65 ده شویه جارا ده دوا کو فایق بوجاخ رحمت الله اتیه دیاربکر وگا به نفسان دیه جارا اول نینه و رشید حموجی 680 داد یعنی 670 داد یعنی پاییز داد یه اتیه دیاربکر اوی گفت کو اون مکتوبی و گاتیه جناب ملا مصطفی بو وقت کواتیه جی گو جنک سوریه یا پرس کریه و کینه به پارتی آوا کرنه کینه گوتنه اشته فلان 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 گوتیه پیروز بی سر خیره بی شخه پارتی وقت تینه دانین خادر خوی فلان و بیوانه یعنی همی کس نای جینا گیری فلان نا که اینه که انسان نفده کاری دکن پارتی آواد کن پشتی جی اینه که دیتن و يعني او قادر يوان يدي خرط دبي فلان دبي بيوان دبي دوی آره گوتیه اوی گوتیه طبعی او تشتی کجمره گوتن جواره دویشم زیگا شرف خانه اولی گوتیه زیگا شرف خانه اولی لکوه گوتنه از بنی زیگا شرف خانه اولی لبیروتیه گوتیه لبیروتی دعوا کرده نامشه دویم رول کردستانه بی دعوا کرده بمشه صحیح اواشی یعنی ویگا بیم اوسا ساکر گوه گلک سپاس سیدا نهاز خوازم ویا گم وی هاوی به بشه بین صرف ده وقت جنابه تجی گوت ده آماده کرنا دستور و پروگرامه ده کد و خدمتا اوقات فایق بوجاق و اوقات کامل بادلی هر داجی بویی یعنی وانا جنابه تا بحث کرد لی وقت دیسا جنابه تا گوت وقتا 11 تیر ماه 1965 هن پارتی آواد کنن دور دیسا تکلی بریا فهمیه بلال بر رحمتی او فایق بوجاق تیدانین و قبول دکه پشتی قبول کرناوی د 21 تباغ 1965 ته اوتیلا توریستیک سوندخه و بشداری ناف پارتیا دموکراتیک کردستان ترکیه دبه و گاوی سروکی پارتی رحمتی سعید اچی استفاده که و اوک سروک ته بجارتن دورجی شرافتین اچی وک سکرتری استفاده که و رحمتی فایق سعید اچی دبه سکرتر لیوی بویره تو زانن لید همان دمید دوی اسناید راندویا که رحمتی فایق بوجاق به سروکی تیپی بهیجه بوران دو و اکیباوی یا تاریخ زیا کنجی و جانب یلدرم لوتیلی هیه پشتی ویا قالوا تو كانت بحثاوي روجي بكر رحمتي فايق بجاق تشاوا هات تشاوا سوند خوار زيني اول وقتك امشون اوي توريستيك اوتيلي يعني وقتي امشون وما نمرا او خويانه اودا خداو ما دری بكرن سرتاجيل بابا بخوا سرتاج خافو منه لبابا بخوا ما ملي او كرياني ما روي ما شكر
زار خورده که دلاله او تزاری دو خولش ده دخوندا اینجا امرونشتن سرتاج ازنا خوشبابی خواست گفت ازنا مبده ازیبشم گفت تمام اره سعید چیزی گفت فره کره میرا چوانن یعنی اوی فهم کرد که لازمه درکه بی گوداریا منه که زانی او کرد یعنی اجبر خواه یعنی بابی بینه گودر که بدر و اوی گودر که بدر یعنی بگم سعید چی ته او کرد زانی یعنی او روش تقدیر کرد گفت کره که عاقله یعنی مرو جواب خواه این انسانتی و فلان و دیوانه دوی یعنی کره فایی خوجاق کرده که وازانا بی فلان اینجا هنک اوشی نوامده بوری یعنی هنک پشتیکو یعنی görev تقسیمی کرد هنک تشته بود مثلا سر مسئله سوسیالیستا فایی خوجاق و سوسیالیست همه دنیای ده طرف مظلومانه طرف کتیانه yani partiye ki Valat Paris u bendes bir gerek sosyalistlara evleke yani münakaşa u filan u devan neke nitramın eve gol yani evata haberdan lev maviya gol u pişteci fikri saat axa gol eve beyce boran levyamene Rabin embevre şone evi yani şone salone tarih siyah ikinci o evi canım geldirim o şent habci giregir o evi bun yani partiye bun beyce boran zab kadrivi girtu filan o got beytenabi yani em txazen embevre xebtin yani ciyete bameye filan got ezanım ciyemin bavaya ama programı خود gerek ki اون mesela Kurda yani Kurdistan'e yakın açık olarak benimsinin avi gavi rasteciye mine beyce jigo pay خودی تو خواهی زانی کو امروز yani mesele Kurda bخنه programı خود و روزه پارتیامت گرفتن yani دادان bu ezviş zanım de vallahi hatta o nebi ez nikarim yani meseleme ve yani meseleme mühime و دبی ام اوی خوی yani درد خوی درمان بکن زاب خوشی صبحیجی رابون yani قدری ویگره گرتن yani hem tarih ziya ikinci canı bu hem şey eyvan yani gerek kadri vigirtin fakat beyce burancı seçimi ki bu yani peşke de seçimi ki zuçi bu beyce buran tedibi gabi evke bu yani bakiye evke bu yani sistemi bu bakiye sistemi bu yani reku ev sandı bu beyce buranç urfay sandı bu vilayete kedişi raya şandına seri evi tamam kirin o ne kadar tahmin etkin hakiye bu yani bağımsız aday fay hoca bu yani tekrar bikram evji perskir yani evi jwere beşim duet civine de perskir got abane evi ki he durme ki o heye و من ev kiriye bağımsız ev kiriye yani onun şey de beşim şu an mevnet kira yani böyle her yekime tiştegine de got sayı şey bu eğer tu münasip bini yani bu ligora partiyame hem Parti Demokrat Kurdistan marve keme naşit partiye kedine nabi aday fakat vakti bağımsız bir zarar nake care ke yani tabii kiriye bebe seri tu kar bir şeytire çünkü ne tu gerek tangasiye değil ser mesela ve yani ser mesela kuştuna ve marve bekro falan ve van mücadele ke bu nava van Müslüman van tabii olay da şey Said Erşi got lazım tu be Diyarbakır yani evde Urfa'ya ne bir severek ne bir cihete Diyarbakır ev işi got eve gomen yani kanciye min gerek bekirure yani zab kanciye min serihene yeke o adedivaji ez bavariyam ve khodi heye ez beşim ku yani selameti tedarvaz bir eve yani ki mesela hani ki
امرابون شون لقنتك ازباني ازوي جوره بيجم لقنتجي وخواتنا بيشي زاف قدري ويقرتن امرونشتن ما خوارنك جيبه بدون الرخوار خدي رحمه خليبك انا بيقى ازبي بيجم يعني وقت امرو مرويك ببيني وخيم امرو ما بقولين اختيدت بي بي يعني ديما كي اوي وي هي يعني او شجره بيجم جوهر جوهر جوهري وي هي يعني خدي روجك وعوله من ديتيا بايخ وجاخ وحتى انها مش بايخ وجاخ شيتر بلا مصطفى بلكي مسعود برزاني يعني او حقيوني امرو او كان فقط من اديت يعني مربدي من اديتنا يعني إيلو ملاويش يقول يعني يقول يعني سلوك كلك مهما يعني او انسانك وبدا بيشيان ملاتك يعني دبي وي هافن يعني او جوهري وان هافن تشاك وجو جوهري دبي جوهر جالي ودا سلوك زعبون يعني سلوك زعبون اما كي رابي بيجي السلوك مشينابي ازبني نفسه راست از بنی وقتی ما جی هنه کی دکوت تنگاسی لیامه بخوازن رجیه داخواز بکن حتی ممکن به وقت دریج بکن جخوا ام دخوازن تماشوانه خور بوی جبر وقت تنگونه ما هنک بشه خوی او بشه مثلا هل بجارتنا دو نامزدیاوی دوان مز زمان ندیگم بحث بکن نهاجی دخوازن بکرتایی ورم سن او کمپرایا رش یا چاره تیرمه یا 1966 که جبو خندوانان مهم توا بویرک تلفزیونی لیدویان بحث بکن پشتی دامزراندنا پارت دموکراتیک کردستان کومک انسان به ایوینداریاک مزن دست خباتا سیاسی و ریخستنی دکن بیرو باوریا پیوسیا خباتا سیاسی و ریخستنی دناف گل کرد روش بروش بهتر بلاف دبه پارت دموکراتیک کردستان ترکیه دناف گل در ره و ریچکیم خبر دده لگل گوند و باجارن کردستان هر وها لهنک باجارن متروپولوژی کومکیم پارتی تین آوا کرن پارتی به تایبەتی دناو گوندی ئەسناف و مەموران د پشتگیری و سەمپاتیەکە بربچاو دەگرێت ڕەوشەمبیرێن کو د مەدرسەیەن ئۆلی خوێندبوون gelek jiwan mizgeftê gundan û bajaran de meletî dikirin di pêşketin û berfirkirina hunandina partiyê de roleke taybetî û mezin dilîstin. Kargudestên dewleta Tirkiye ji wê pêşketin û berfirehiya partiyê nerehet dibe. Ji bo pêşiya vê pêşketinê bigire dest bi haziriya planek taybetî dikin. Hedefa pêşî serokê partiya Awqat Faîq Bucak e. İstihbarata devletê ji navkokî û berberî û dijminatiyê herêmê û eşîrî jî îstîfade dike û li hemberî serokê Partî Demokratîk Kurdistanê Tirkiye Faîq Bucak kompleyekê amade dike. Di çarê tîrmeha 1966 de li benzînxaneya nêzîkî Pira Reş de kemînekê li pêşiya serokê Partî Demokratîk Kurdistan Faîq Bucak datîne. Di vê êrişê de Faîq Bucak ji lingê xwe birîndar dibe. û wî radikin nexweşxaneya Rohayê Awqat Faîq Bucak ne birînê wî ne êmirinê ye. Yani ne xeddarin. Lê karbidestên dewletê di nexweşxaneyê de jî dev ji wî bernadin û di pêncê tîrmahê de ango wek îro ew jî beşdarî nav pakrevanên Kurdistanê dibe. Niha ez dixwazim pirsekê ji kekê sertac bipirsim. Kekê sertac teva ku ez axaftina ser bûyerek wiha diltevzînî ji bo cenabê we nehesan bijî ji bo hûn şahidê zindiyê wê bûyerê gelo hûn dikarin agadariyên xwe yên li ser vê bûyerê vê bûyera diltevzînî bi guhdar û bînerên me re parve bikin. Spas. Belê. Daha wekî me îro jî diyar kir û nav pirtika Serhat Bucak jî tê nivîsandin birîna Faîq Bucak ew qas giran nebû. Faîq Bucak devlet dagirker xastin wî li holê rakin. Ew encama wî çarê tirmehê da Faîq Bucak nemir. Tenê birîndar bû. Lê kuştina wî li nûxeşxane li dewlet hestexaneyê Siya Urfayê çêbû. Me mesela yek doktor pizîşk cerrah anî li
عنتابي او هات وميزكل پشتا قط حبالان حمو تشت آمده کنه تشتی که از بکم تنه ویده میده تی گوتن کو ناف اوی دا نخش خانه دا هنک انسان امبیجن امنی به اوی به کتانی دکتران هاتبون بل اوی بل دکتری کو لی اوی هاتیه لی عنتابه اواران گوتنه هون حق و نینه که هون مداخله بکن آلی دنده حلیل گلنه هبو انسانی که ولاد پرور بو او خلیل گلنه دنگی فایق بوچاک گتبو سر تیبه که به سایه وی ایرو ام او هلبستن فایق بوچاک دسته مدهینه که او روش yani bişep le portakhane diğer Urfa'da nobat digre o hamu gotinin Ankara godari dike hat o got le Ankara gelek jaran telefon hat o usa gotin hun hin sağa çavadı be hin nahatiye hin nemriye desti ko belaz bikin yani kuştıravi لأنقرة هاتي خستن أو قالك كلمة أو يك تدو لبدري همشيرك يهبو همشيري لمان خالم باشناوي بيجي لامي بوتيكا كيكي من صحاتي لهي أو بشتي شهيد بنا فاي بوجاخ دبا همشيرة تايناوي درد كبا بوسواريجي تي متى من اللي قالوي هوالتي تشيدكا ومتى مرا ومتى بابي منرا عشكرها تشتكى تبيجا از حاتم جو لي ومن ميذكر از قالك اوبو خمجين دبوب جو بالكو وقتاكي انفوزيون ددان فايق بوجاري او ندچو دماراوي او ددا جي كدن وفايق بوجار لي اوي لي نخشخانه هاتا كشتن او جبو بدياكو ليه كماسيا متشيه يعني ممشاكي جو تشتيقات باتي او دم قالك تازه بو صالك عمري بو باتي كي ريخستني كي وسطنا بوكو سلوكي خان لدخش خانه بباريزه بلدرياوي نوبات بقره انجي سر مسلوي مجولبه او آلي دندا مثلا امبيجن دمكي تشو رحمتي لحمو روزنامه وان yani medyayı Türkiye'de propaganda ki duy direj despeker u goten Faik Bucak le davayı khuyinira ma beyni na familya vida hatiye kuştun az viye kabul nakim jubelku na kujeri vida yek baş çavuş bu fikri baş çavuş evjin avda bu o dibijin او فشنگنان کو هاتبو بکال آنین او فشکی تایبت بوده او دبیجین او فشک او کسم کو بریندار گاب دکوشن yani kemasiyeme çi bu babi min vakti khoda je evi raji gotu diyam raji gotu be eğer tiştik bir serimen piyiste hum banga enver atman oğli bikin enver atman oğli cerrahe ليه ديال بكرة وحبالي بابي من بو ما ويشاغي مخابط ما بانغاوي نكر وبويجي ان بلا طنغري رحمة خديوي بحزار جار حتى من هنا اللي قال ديال مدن نكر çünkü o دقوت سري فايق بوجاق سري فايق حبالي من شمرا لازمة از كانبو بشي نيجي ويجيكم او اوي جاناوي بباريزم o evine kuştun le mekhabı yani daviye encam ederz kanuni ve biya bejim devleti da gelker tucar nakhaze hareketi kut sel khattaki netevi u demokrat bemeşe o ev çi vakti ki destevi rahat gelek takku dolaba çedike o kudded velat pares le hore radike ama 7 sale ev siyaset mekhabın de domine le
پرسا کورد جی ئەوی بدۆمینە هەتارێکی چارەسەر بە gelek spas kekom. gelek spas وقتی ما نورمال حالتين نورمال خلاص بقول لما رجيا خو رجع كركو هناكي وقتی ما دريج بك اگر ميواني مجي زيدا نبتلي به همان دميد متخاص برسكيج كي شاكر جي بپرسم قالو پشتی شهادتا سروکی پارت دموکراتیک کوردستان ترکیه فایق بوجاق پارتیش بۆ نرخاندنا vê bûyerê û valaya posta serokatiya wî civînek taybetî qansiya zan çêkirin divî warî de him di demag ev suîkast çêbû him jî piştî wê di wî warî di agadariyê gotkanî bi guhdarê me û temaşevanên par bike zêkê xweş bû. Serokê mirov bê kuştin û انسانێکی مینا فایق بوجاق جۆرتێ ڕاکن و ئەو پارتی یانێ سێوی دمینێ یەتیم دمینێ بێکەس دمینێ یانێ ئەساسەن ji بۆ me ew derbêkê gelekî mezin e derba mezin jî wexta çêbî çawa ronanê roneyne û munaqeşe neke û wî meseleyê ew neke yanê gotûbêj neke û nenirxîne هاته نرخاندن سعید ارشی جی او نکر یعنی اعتراض جی نکر شخوی او کر یعنی به مسئله سعید ارشی خواست کو جی فایق بوجاق به دجی کرن یعنی او مروه کو بی سروکی ما پشتی فایق بوجاق او جی انندک سویا او دبی فایق بوجاق دبی و او یتکی جی مدا سعید ارشی ما گوت یعنی تو بیشانه که belki jina Şerefedin eşi vakti bahsa evdike ya bahsa edibatın akardike yani gerçi de beje es ev muyece sitajer bu fakat belki ne sitajerci belki verdu bevreci şone vate biravi ve hatta başka işledi ama en baş zanın ku yani بینه که انسان را نه حوزه ناوی وام بیشم یعنی خواستنه کو بین پارتیه و خواستیه و وانجی قبول نکریه و یاد دواشی یعنی بلخصوری فنکرین دویم رو بیاجی بیشه اوی بده به خواه گومش دکتر شوان را گوتیه سکرتریه و دو حب او آزاد دو حب اندام اوی سکرتریه بده من بلا پارت اشترابي يعني او بارت جي وقت جي معنويه وكوجيه فايخ بوجاق ده اوي يعني ده دكتور شبان يعني نفسه وقت سكرتيريه بستينه سركايتي ديجي شي اوي يعني او evet جوين آمد جوين ekmek şekir ya Ahmet Kotan تبيرات نفسه شو زيلان اري رشو زیلان گوت وقتی کو زبریه آتیه مقر یعنی وقتی کو زاخو زبریه مگوتیه و چه واکر فلان و خبر ده و چه واکر گوتیه اوه دا گوتیه سکرتری بده من بدو مرواره وکی دی پارتی بلاشتره بی یعنی دیمکی حتی ویدرشی اوی یعنی دیتناوی او وکو مروه گوینه دانشجونا اوی فایق بوجاق جبرویشی او یعنی او مسئله نکو یعنی معابت افشتا گوی خواه فلان کر بیوان کر سپاس مامسته او مجاره هنکی برفره نام بشکی دنجی هبو کو لسر او پیشگوتنا پارتیه و چند خالیوی اساسی گدواری خطا نتوی و داخوازی خطا نتوی ملی پارتیا چاواد خواست لی مخابن جبر وقتون امی سرویاجی گاو بکن لی از خوازم ام بکی مانی مثلا آلیه رحمتی فایق بوجاق هل بسوانیاوی جینه کی بحث بکن و ام بدنگی وی دور برنامه بداوی بینن فایق بوجاق نتنی سیاستمدار و روشنبیر بو هر وها او هلبسفانکی هیجا بو بزمانکی زلال و شیرین وی گلک هلبسین کردی لسر ظلم زورداری و ایشا کردان نویسیه
لگوری آگادیان کوڕێوی سەرهات بوجاق دەدە خانما فایق بوجاق عیشە بوجاق هەموو هەلبەستێن وی ئەزبەر کردبوو لێ مەخابن گەلێک جوان هەلبەستێن وی نەهاتن تۆمارکردن di kitêba Kürt hakim Faîk Bucak Faîk Bucak'ın yaşamı ya Serhat Bucak di 12 helbestên wî yên ku hatine peydakirin hatine weşandin yek ji helbestên wî yê di nava xelkê gelek tê zanîn Sunda Mirinê ye yê ku di nav Kurdan di gelekî hatî belakirin eger bi destûra we be em ji wan çend helbestan çend rêzikan bi tevahşa vanan re parve bikin û dûre eger rejî jî hazir bi ji dengê rehmetiyê Faîk Bucak em şehrek wî jî bibihîzin Sunda Mirinê Sunda me Mirinê di riya te de welat kefen kirasê me ferman û xeml û xelat Gencî Mirinê li dinyê bo me nema xebat xwîna me hat firotin pê bikirin Kurdistan em dîltiyê naxwazin rûmete goristan gazin ji Xwedê ne nanê ne danê ne şîv û taştê ho rebiyo ew qas derd û kul û bela ji ku tê dewlemendî li me girt êdî em bûnin xezan hiç di serê me de nema belê mane gej û nezan bijî dayika min bijî bijî dayika min Kurdistan dilê me birîne derd û xwîn tijî sînga te ji Kurdan re goristan ma tu mêrxurê dayika Kurdistan êdî bes e ji wê jî em hevokekê bixwînin nan û av ji dest me girtin em li çol û Kerbela hiştin Romî zar û jinê me kuştin xortin û rabin êdî bes e xeber hat li Iraq xeber hat li Iraq hindik mayê roj hilat davêjin top û tiving berzanî bû me piling serekê milletê me ye lewla rûmeta me ye rêzdar rîce eger mimkun bi û hazir bi em dixwazin dengê rehmetiyê Faîk Bucak bibîzin Ya baş. keserê bi vê nêwîdiyê bi vê umîdê şair milleta xwe ya mezin dîsa halana şerdikiye û xîtaba daka xwe ya Kurdistan biva pirsa dikiye bijî daka mina Kurdistan bijî dilê me birîne derd û xem tijî sînga te ji me Kurdara bû goristan ma tu merxurî daka Kurdistan daka wî ya Kurdistan bi va pirsena jêra bersê didiye jiyîn bê xwarin nabe dayîk heyran Ehmedê Xanê û Feqî Teyran û bê van lomekîr bûn gelek zana lebelê dijîn bi zenga dirana kurêviya naw dayê naw gazinca li te nakim xort xewdane dixwazim li xew rakim bila kefem be mera ala çarrenk dîrok dibêyek xwe bo nabe bêjeng belê birakim Kurd gelek spas Spas manata. Seyda berî gez bernamê bigirim ez dixwazim dîsa ji we bipirsim wek eger tiştekî hûn bixwazin bibêjin kêm û zêde teva wextê me kêm jî bû eger tiştekî we îtalî hebe kerem bikin hûn dikanin bibêjin Seyda müsaade ki az haberden poşi belki tu yani kerem kir ha persek rüye hevu tahmin kintu serde buri ne pirsî kelê gelek em bihûnîn ji ber wextan bû Seyda yani ev şestu pencada şestu şeşada şesada yani hatta özelata iktidar yaşıydı nabeyna evde heremi kurda ve evde gelek bifrayı evkebu yani terkumeyle bu Kurdistan gerek başketi bu
اینجا پشتی هنگی او تشت رابون يعني مینا برینین يعني وقتی من سوالما خو نفساندیه بیشن دواره اوی ده و تندرستیه ده زارو که سالک حتی 15 ساله يعني زارو که دیگه خوره بی سالک حتی 15 ساله لوان bölge sade 15-20 bölgeye Türkiye'de fakat vakti ku tu genel Türkiye hamib diye buduni sade 45 demirin yani zaro ki salek hatta 15 sala zaro ki binejdiya khoder debin demek ki ama niv demirin لوان اوی وان هریم اوی کو من ناوی وان بوران لوان هریم ها 15 نه بلکه اشقا استاتیستیک سی وقت کوچیت کن محققات عالیه مدنه ندله مدنه ام دبینن کونها نوصایا يعني نه خستخانه کرداجی هنه ولات کرداجی خستخانه هنه فلان هنه بیوانه يعني او تشت نمینا برینه اما دوی وقتی داشتی لازم و باطنه او کرن يعني باطنه پاراستن و اون شما حق زیلمت کن و فلان کن بیوانت کن يعني اوه ده يعني فرقه تبعث پروگرام کردستان دموکرات پارسی کریه يعني ویگا به چاوانه چی فرق نابه ده گرک فرق خاطنه کرن gerek insana jivana gotiye şkakun peş ve beben ve şeytir Kurda beben yani Türkiye haberdini kurmancı hoşbir bekinu jivara şeytir belki bu yavayı yani enek şkoleme evkirine yani şeytir bu tecrübe askeri böyle gelek spas beriz gotne taliş ke sertaj bibim yani beşek mehabu evi bername emel ser program و پیشکوتنا پارتمپرات کردستان ترکیه راوستاندنا داخوازی وانی وی چاغی و ایرو چقاسی بهفدر و گنجاون می او جبانا و بانا ملی مخابن وقتی من نما جبوی کس که سرتاج بجا داخوازی تی تالی گوتنی تی تالی تشتکی کرمکن گلک سپاسیا چاپل مدیا و جنابی تکیه که زنا سوالان بکم جبو و خاندنی و بی پروگرامی و سپاسی و کوهن جاله که دنده و کی ایرو ایواجی فایق بوچاک سروکی پارتی دموکراتی کردستان راحت آنی بیرا کردستانیه گلک سپاس مالا وابا gelek spas اجی yani spası خواه gerçekten dikim jiboy seyda و şfa esasen vakti ku evna ke pırsna ke yani هیچ امروز خود حسیک و مثلا و چوانه و ویگره کنی یعنی ویگره سپاهی سوق اداره دکه و شارپر تقول نفسه يعني گرک سپاسیا منه وان راحتسز بو وان آنیه برداری ایجاری لجیب اوین لیبیا منه مال امریکا و سپاس کنم gelek spas geli guhdar u temaşvanên hêja em bi vî awayî gihaşin dawiya bernameya xwe spas ji bo kekê şakir û sertac spas ji bo guhdar û temaşevanên çarpêl medyayê spas ji bo teknîker û ketkarên çarpêl medyayê spas ji bo hemû guhdar û temaşevanên çarpêl medyayê şeva bimînin xweş û hûn her şad û bextewar bin Spas